Fit-tmiem il-11 il-laqgħa tal-Med9 li saret fil-belt kostali ta' Pafos ġewwa Ċipru, il-Prim Ministru ta' Malta Robert Abela saħaq li l-ħtiġijiet tal-Mediterran huma distinti u differenti. F'konferenza tal-aħbarijiet konġunta, Dr. Abela stqarr li l-immigrazzjoni regolari hija fost l-aktar sfidi urġenti għall-Mediterran u argumenta li m'hemmx soluzzjoni għal din l-isfida mingħajr is-semm tal-pajjiżi kollha fir-reġjun. Every country in the region must play their part and its part in tackling this crisis. Every country in the region must, however, be given the tailored support it needs to do just that. For our partners in North Africa and the Middle East to be able to do their part, we must also ensure that the resources needed are made available to them. F'dan il-kuntest għamel enfasi fuq l-importanza tal-Libja biex tittaffa din l-isfida. Naturalment, din il-laqgħa trattat ukoll dak kollu li qed iseħħ fil-Lvant Nofsani b'mod partikolari il-Libanu li huwa pajjiż ġar għaċ-Ċipriotti. Lura f'Ġunju l-mexxej tal-Hezbollah Hassan Nasrallah kien akkuża lil Ċipru li qed iżomma Iżrael, akkuża li għaliha dlonk irrebatta il-President ta' Ċipru Nikos Christodoulidis li qal li Ċipru mhix parti mill-problema iżda parti mis-soluzzjoni. Il-biża' għall-Gvern Ċipriot hi mewġa ta' migrazzjoni mill-Libanu. Fil-passat din il-gżira stat diġà ħabtet rasa ma' influss ta' migranti li ħarbu mill-ħruxijiet tal-gwerra fis-Sirja permezz tal-Libanu. Fil-fatt sa' April l-applikazzjonijiet pendenti għall-ażil kienu jgħoddu 25,000. Fl-istess waqt fl-aħħar jiem mal-2000 persuna minn 20 pajjiż differenti waslu Ċipru bħala parti minn pjan ta' evakwazzjoni mill-Libanu. Il-maġġoranza assoluta tal-evakwati diġà komplew bit-triqathom lejn pajjiżhom. Dwar din l-aħħar eskalazzjoni fil-Lvant Nofsani, il-Prim Ministru Abela rrefera s-soluzzjoni taż-żewġ stati biex titwitta triq għal paċi, tama u d-dinjità. We stand ready to work with international partners to ensure that peace, security and justice prevail in the Middle East. Our collective duty must now move beyond words. We need concrete action. Għal din il-laqgħa attenda r-re tal-Ġordan Abdullah It-Tieni kif ukoll il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen. Fid-diskors tiegħu huwa fisser lil Ġordan bħala sieħeb strateġiku importanti biex tinġib l-istabilità fir-reġjun. Dr. Abela kundanna wkoll il-gwerra Russa fl-Ukrajna u saħaq li s-sovranità tal-Ukrajna mhux negozjabbli. Il-Med9 twaqqaf 11 il-sena ilu fuq inizjattiva tal-Gvern Ċipriot u jinkludi lil Franza, l-Italja, Spanja, l-Portugal, il-Greċja, Malta, l-Kroazja u l-Slovenja. Dan fi sforz sabiex jiġu trattati b'mod aħjar kwistjonijiet li joqtu b'mod dirett ir-reġjun tal-Mediterran. Liam Carter għal TVM News minn Pafos, Ċipru.